Tashachival, Dios las paz, te bintig chican, te chulchan sugbalo milal. A las paz Dios te chulchan sugbalo milal. Spisil te bin aye, te bin chican ta irel ja las paz te kahualtike. Sok te bin ma chikanuke, te ik yantik shante bayel te chambala metik. Tabalo milal, te ek etike, mashuta achta yel te chayep ik te ek etik te aita chulchan. Ayalta kashlank op te kosmos bihil havi te magna tik banti ais lakival. Ni banti ais hachival te chulchan. Aishan tamanti Job 9:9. Job capítulo 9 versículo 9 te ay te osa mayor bihil. Te Orión. O te shanab ek chitatzel tal. Y hay tamanti slok akal te oriente son tamanti sur. Tamanti mama ya ta ilel te kahualtik hay un secretos nakos kahualtik tamanti sur. Amigos, hermanos de Jaibaishta y Yayelini. Spicils pasos te kahualtik. Te ja te mantika wuche. Haschapan es Dios yun haka wucho. Yun ba mas na oka walte kahualtik te haya escucha gatea hayun las pasbat ha a wucho. Para que hich mas la hatatakin til. Pisil chapal yun te kahualtik. Mike binate mabas na te kahualtik. La ya le manda temar, li nesmesh koa tichis koblal. Hichuk chi temare. Te jaetike limash ben a ti. Hichlas chun te jaetike. Hayun te jate a veces más anna. Shmata pasa na tabanti stil te mukul jae. Kalas nochtal te jae hasta kuchel ta jate anae. Yu mama na o ti och mandar te jaetik te banti ya sol te banti ya shkash te jaetike. Pisil chapal yun te kahualtike. Hayun te jaate. Te me mash kota wota nini. Hok obeya lach te chamba la metike. Tabanti Job 12 versículo 7. Hok obeya te chamba la metike. Haik mias ihuptesesh. Biti haya hermanos te hayas ihuptesotik te chamba la metike. Es que te jodik hermanos ta ini te tzumbaltike te mala ilikun chih. Shos nutsik te chihe hasta que asimilik yes weik. Yumba maika weel. Último este chije maiki sa laje ba te chih ta club maltike pero tembil yun te keremetike asimilik te chije. Skaste mashik te diose. Halach multik avi. Te mabalach shidik te diose. Mabalach shidik te bins pasos te diose. Mabalach kijitamuk te mis chapanek te kahualtike. Honk inal. Shio de alel. Honk inal. Haitetik ini honku. Mama shawuch boni kaal. Hon me kaal. Sima awa aluk. Haya al Dios yuna yawatawuch. Bayelte bin malach natik, hermanos y amigos, as bilaini, mayordomías vigilaini, es kanyak noptik. Bayelte bin malach kichitamuk ate kahualtike. Malach shitik te kahualtike, mak usla kaidi te takodan dikte bin chapanek te kahualtike. Hoko beyate chambala metike, hihaik meyas pihupteses shite Job 12. Versículo 7. Joko beyate mutetik te yashwilik tatoyol. Haik meya yabe yesha naik. Vinuti ay hermanos. Y la wilini kabat un ejemplo, un seña kawai ini. Mamesha kechan ya y el de transmisión. Y la will hermanos y amigos.
Kalal ay te tulan jaal. Kalal ay tulan jaal. Bayel te chahuke te bindak ope. Slip lajante tsansewal yun te tulan jaale. Y te mutetike mame shiwik stugelik. Ayame awai hermanos, no pame ayik me spijila wadan yotik. Te mutetike yakita wenk ayo y tulan me chawuk ay me tulan jaal ay me ik. Pero te mutetike yakita ak ayo te mutetike billon porque snao hik. Te kahwaldike aitas kapisil bin yashkota pasel yasnaik te mawesh yashmilotik yun te bin aye. Hermanos y amigos, te jaiba ahí está ya el transmisión. Te mawal, te kawal ta we, te achunes kahualtik. Y te me chukul ta cadena un te atsie y ahí ta mantibahna. Ahí se bokol ta takintil, ta kushuk akale ya y hal te atsie. Ya kalbat mawa chunos kahualtik, so mawa kashi te kahualtik, halot nisha. Halot te achunes kahualtik, ma meleluk te achunes kahualtik. Kalachun di kahualdik hermanos. Kalachun di kahualdik te jodike. Hasta de las na de la chun kahualdik. Kalamachun de kahualdik de tzie ya ten lo el cabe lo el patadas de tzie basuta fuera. Choch besue el te me la tonis cabe de tzie ya ubente tzie como más une kahualdik mais kuchul kotan so magna o de tzie ja pas billion Dios. Pero kalachum kahualtik. Yahna de tzieja pas bilyun te kahualtike. Y jalas pas Dios de tzieyun yas hokinat. Mayukich yan chambalam. Te tzie may yan hichambalam te buitestale de tzie. Kalash cham te tzie. Mabayas cham ta madimera sitias cham mabayas cham tas tiana. Kalash cham te tzie yalas kexba de tzie. Yash basta lachel ta mantimay mach ilot yun de tzie. Yun la jamas ante yas melyo tante yahwale. Si te estudion te mach aita estudion veterinaria. Te tzie mabayas cham ta tina mabayas bayinis mas cham te tzie yas te metsak mamalish te tzie oida chamele yas lehban yas naxba yas cham te ya. Yun la jamas ante kamela wotane. Hich pasibilyon te kahualtik te mashanak inale hasha hok obete chambala metike hok obete chambala metike haik meyas pihup tesesh chite Job 12 versículo 7. Hermanos, kalalte hun winik hun ans de chunes kahualtike te machunes diose kalaka bochte hun mukulte yunkak atin yun si antes que ya bochte te ella kahualbe kahual. Yamech bohbata te yun yashtun kun kahual, chiat metayalel, pe yamech un yan kahual. Ah, cana humach ate diose y al shio te diose. Lekil mayordomo at, canas canada electe bin yun de kahual dike, melel pajal sokte mai huinik yabat, canada y rancho. Yamech bohon, sha canada y momes, sha wilbo met rancho Shiak oblale, hich la taletita balo mila laini. Mabaha kundi de rancho Kanan rancho dik hayun kal aibia saktik kal aibia stun kundi yak ambeti permiso de yahwale melehayun. Bashkota wotan. Bashkota wotan ya hermanos, amigos. Tename Vaya todo de chambala metike, vaya el teetik, pero vaya lahish la usin él, lahish tamil de chambala metike. Porque mala shik Dios te ansuiniketike. Vaya el te machbati de templo y es ayohinik, pero me look más shik de Dios Hanash yashal shik, tengo temor de Dios. Mahichuk porque más shik, más kushutayik te bin yun te tatik te chulchan Tamanti versículo 8, donde Job 12 versículos 8. Ok opona te lunk inal ham yaspihup tesesh. So de chayetik tamar hanish hich ya yalbe yesh ayawai de chayetike. Ya las oponotik de chayetike, pites oponotik baila wil da tija, ile wil de chayetik, te pite kushul de chayetike.
Aishante chambalam te aitamante meros kubulil te mar. Hasbil talud continental. O zona de penumbras, vila vivante más cotish te shojobil te akale puro akabal te yata yetal te mare. Hay kushulta de chayetike, hay lusiki, hay luz de chayetike, hay poco de chayetike, hay te yetal de mare, hay lusik, hay poco ik. Buen chapambil yuns tukel te diose, kalaka wilme ine, yash nohta wotan, yash ohta wotan, te ay pasuane, te ja te diose, y ya voy bien ya linta versículo 10. Ay taskap te skush lejal spisil bintikushatik. So te ik te kushulik yun at spisil te answiniketike, shit te skop Dios tamante Job 12 verso 10. Jala aitas gas pisil te 20 kushatike, pisil me chamba la medica wile, hasta te bacteria, te virus, te yantik shan te chamba la medique, yun me Dios. Pero ay la yal te mamalishe, ay aguay te guay smut puku te guay, shila. Smut la puku, ay la smut te puku, mayux smut te puku, hermanos y amigos. Te puku hema vaya suyas pas ni tuk chambalam mele te puku hema bach pas banehuk sino que pas bil ek te puku he. Junas te pas baneh te creador ja te Jehová de los ejércitos te Jesús te Dios ja pas baneh en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ves costa botan? Te shkuch te mut te shoche, Dios me pasó te shoche. Hat y un baile shiwat, que de mach una Dios, caste un shoch. O te shkuch, o te búho. Ay, es la jodik, mashanak inal. Skaste mach una Dios. Caso me hat saco batakush lejal te shkuje o te shoche. Ja pas bilyun Dios te shoche te shkuje ay bantia stun li tabalu milal te pas bile ma baja paso yun te shiv te sate. Amigos hermanos que guayikini masha shi kiste chambas la metike hayune yalini hala aitas kaus pisil aitas kaus kush legal pisil 20 aktik. Sok te ik te kushulik as pisil as winiketike hala yaboti kush legal tik euk. Te ik te kawich te oxígeno. Te oxígeno has pasoj te Dios Ma baba y oxígeno te va a mirar tamati esmoti te avión tamas toyo lishmo te avión tamas toyo maigish oxígeno te ya. Te mute que más wilis tamas toyol porque maigish oxígeno maigish ik te ya bueno hay ik pero maigish oxígeno ich oh. Yes chamotik de motik shanda mas toyol y mas shuish kuntik mas och ik ta pulmontik porque maigish te ik mach alas chahpan halas chahpan te diose ya bashkota wotan. Hayun te machunes kahualtike. Hayun te me kushta wotan te kahualtike. Kushulta beyate bins paso te kahualtike. Masha chochte basura te kapalta baikunash. Soba. Masha milta ora te etike. Tsuna te etike. Tsuna nichim. Te mala wil te chije te mono te bin chamba la mil masha wuts in yun kahualtik. Yun Dios. Hayun te papa mama shawuts in bonik. Masha wuts in bex biluk te papa Te meja papa ke. Te meja tate kahualdike. Masha wuts in metes biluk So koma te mama yuts in mes biluk te papa tike. Koma me te mama yutohon shas mil te chams balam te papa tike. Shawilik me tamanti ayesh. Hasbilini mayordomía. Te me gusta wotan de kahualdike. Kusha waita wotan. Tes bin ayun te kahualdike. Te mashiach te diose. Echa tamuk te mis chapaneje. Hay respeto tas tohol te mis chapanek te kahualdike. Mashawista lante mis chapanok te kahualdike. Kahualdike ya wata pihilas nopel. Te me gusta wotan de kahualdike.
kushta wotan spisi bischapa neste kahualtike. Y llanto vuelta.